Referendumski dan v Kataloniji se je začel mirno in optimistično, nato pa Barcelona, Girona. Da Madrid ne bo le opazovalec dogajanja v Kataloniji, je postalo dokončno jasno že včeraj zjutraj, ko so se iz pristanišča v Barceloni proti voliščem odpravile posebne policijske enote, katerih cilj je bil jasen: za vsako ceno preprečiti izvedbo referenduma. Kako odločna je španska vlada, da prepreči izvedbo referenduma, se je pokazalo že kmalu, ko je policija na nekaterih voliščih uspešno zaplenila volilne skrinjice, drugod pa naletela na odpor Kataloncev. Z brutalnostjo, ki so jo nekateri na glas primerjali s tisto iz diktature generala Franka, se je lotila volilcev, ki so želeli oddati svoj glas. Ranjenih je bilo več kot 700 ljudi. Abuelos, niños, mujeres, todos llorando, todos sufriendo. ¿Y por qué? Solo por querer votar, por querer democracia, por querer ser una persona normal, con derechos humanos, ¿sabes? De repente han cargado de una manera salvaje. No han levantado a la gente, han empezado a pegar con porras, disparar pelotas con la escopeta, pero muchísimas. Y nada, seguiremos luchando por hoy. Španska policija je ukrepala zakonito, pa se je glasilo sporočilo iz Madrida. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia, han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades. A posnetki brutalnega nasilja nad ženskami, otroci in starci so hitro obkrožili svet in izzvali ogorčenje svetovne javnosti. Nad posredovanjem španske policije so bili zgroženi športniki, glasbeniki, politiki. Da bo morala Španija odgovarjati pred mednarodnimi sodišči, so prepričani v Kataloniji. L'actuació de l'estat espanyol, avui podem afirmar, i ja no ho diem només nosaltres, que és la vergonya d'Europa. L'estat espanyol s'ha posat en una situació molt compromesa davant del món en la violació dels drets humans i que haurà d'acabar responent davant dels tribunals internacionals. Noč, ki so se je nekateri bali, je prinesla predvsem praznovanje. Kar 90% volilcev se je odločilo za samostojno pot, čeprav v oči bode relativno nizka udeležba na volitvah. Vzrok za to ne leži zgolj v policijskem nasilju, pač pa tudi v dejstvu, da Katalonija vseeno ni tako enotna, kot je videti na prvi pogled. A po mnenju Barcelone je izid referenduma jasen. Včerajšnji referendum je napoved neke nove realnosti. O njej se bo morala slej ali prej izreči tudi Evropska unija. Je Kataloncem pripravljena priznati pravico do samoodločbe ali se bo postavila na stran Madrida in obsodila grobo kršenje španske ustave in zakonov? Kakorkoli bo že storila, bo morala biti pri svojih nadaljnjih korakih skrajno previdna, kajti po včerajšnjem prelivanju krvi bo boj med Madridom in Barcelono še bolj oster.